Srbiju su svi otpisali, vojska se povlačila, municije nestajalo. A onda je Mišić na Kolubari pokazao šta znači pravi komandant. Nije trošio posljednju snagu vojske na položajima koji više nisu mogli da se drže. Uradio je ono što samo veliki vojskovođa smije da uradi. Povukao je armiju. Dao je predah. Sačekao municiju. Vratio red, snagu i veru među vojnike. A onda, kada je neprijatelj poverovao da je Srbija slomljena, Mišić je udario. Na Suvoboru je počeo preokret. Srpska vojska je krenula napred, probila Austro-Ugarski front i potisnula neprijatelja ka Drini i Savi. Kolubarska bitka nije bila samo pobjeda. Bila je dokaz da Srbija, kada je najteže, ume da se podigne. Celu priču pročitajte na portalu Radio Niš u sekciji Srbija prošla